Care nebeski, utešitelji duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davoče života, dođi useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Amin. Sedite, izvolite. Pomože Bog, draga braći i sestre. Evo nas u ovoj sali okupljeni, dakle, posle letnje pauze. Juče smo imali jedno predavanje, dakle, o Rusiji, danas evo imamo drugo predavanje koje je vrlo značajno, dakle, 6. septembar, možda neki ne znaju, pre 70 godina, 44. godine bio jedan od najtragičnijih, ne jedan od, nego svakako najtragičniji događaj u novijoj istoriji Leskovca, kada je grad potpuno sravnjen sa zemljom, dakle, neki koji su arhitekte kažu da onaj Leskovac pre rata, što ćete vidjeti na slikama, s ovim današnjim Leskovcem gotovo da nema nikakve veze, ali što je najtragičnije, poginule su mnoge nevine žrtve, dakle, čitave porodice su nađene ispod ruševina, roditelji ostali bez dece, deca bez roditelja, dakle, jedan potpuni haos. Ja sam skoro čitao jedno svedočanstvo, dakle, ljudi koji su preživjeli to bombardovanje opisuju kakav je to stravičan događaj bio i svakako, to moramo reći, zločin. Mi smo danas vršili parastos i neko je rekao savezničko bombardovanje. Ja sam danas rekao, možda nekom su ti bili saveznici ovdje u Srbiji, ali svakako prijatelji srpskog naroda bili ovo nisu. I zbog toga, da ne bi sada, znači, nažalost u Srbiji postoji još uvek ta ideološka podela i dok se čitav svet borio protiv fašizma i tako dalje, to je samo nama moglo da se desi, da se podelimo u tabor i da započnemo građanski rat. Nažalost, sa nama Srbima uvek neka nesloga i tako dalje. Međutim, mora da dođe da bismo došli do potpune, dakle, i predavanje upravo posvećeno toj istini koja se tada dogodila. Spoznajte istinu, istine će se osloboditi, kažu u Svetom pismu, i mi u istini stalno moramo da govorimo, kažu u Svetom pismu, ako mi, dakle, hrišćani začutimo, kamenje će, dakle, ovo progovoriti, kad govori Sveti Jovan Krstitelj. Dakle, ali da bi došli do potpune istine, mora da dođe do pomirenja. Ta reč je danas ovde stalno se pominje reč pomirenje, ali da dođe do pomirenja, mi hrišćani kažemo, mora pre svega da dođe do pokajanja, kako bi nevine žrtve dobile potpunu satisfakciju, kako to pomirenje ne bi bilo lažno, nego bi bilo istinsko, da se pomiri brat sa bratom i da ponovo postanemo jedinstveni. Večeras su sa nama profesor magistar Radovan Kalabić, publicista, koji će nam govoriti, koji je, dakle, napisao i knjigu Pogledom istorije. Tu je gospodin Predrag Mitrović, predsjednik povereništva Dveri za ovaj deo, dakle, juga Srbije. I tu je istoričar, profesor dr. Ivan Becić, koji će nam govoriti, dakle, o tom događaju. Pre svega mora da se postavi pitanje, ja sam danas isto rekao na parastosu kad smo bili, da se ispred spomen česme koja je podignuta žrtvama nevinom stradome, da se podigne, da se krst stavi, što je logično, su to nevine žrtve, i da se postavi jedan znak upitnika zašto. Zašto je grad morao da bude sravnjen sa zemljom i zašto je moralo toliko nevinih ljudi da pogine. Nadam se da ćemo večeras dobiti odgovor. Izvolite. Hvala oče, časni voditelji Srpske pravoslavne crkve, dame i gospodo, braćo i sestre, pomaže Bog. U našoj srpskoj istoriji imamo dosta zatamljenih stranica, ali jedna od najtamnijih odnosi se na sam kraj Drugog svjetskog rata i na ono što se desilo u Srbiji u proleće i u jesen 1944. godine. O tim zločinima i velikom broju žrtava nevinih, koje su pre svega bile civilnog karaktera, a ne vojnog ili militantnog, u našoj se zvaničnoj historiografiji dosta ćutalo, a kad bi se nešto i progovorilo, to bi bilo pod velikim znakom pitanja objektivnost
i vjerodostojnost. Šta se dakle zapravo dogodilo na proleće i u jesen 1944. godine? Svi veći gradovi u Srbiji, počev od srpskog prestolnog grada Beograda, bombardovani su zverski i teroristički od vazduhoplovnih snaga Anglo-Amerikanaca. Kako je to izgledalo i s kim je počelo? Počelo je sa Beogradom 16. aprila 1944. godine i pazite sad koji je to bio datum. To je bio Vaskrs, braćo i sestre. Lepo je bilo, izuzetno proletno vreme. Veliki broj Beograđana izašao je na ulicu i videvši, pošto su postojale oznake vazduhoplovnih snaga, misleći da su to naši saveznici koji se vraćaju sa onih bojišta na kojima su vodili bitke protiv nemačkog okupatora. Narod je počeo razdragano da pozdravlja anglo-američke snage, a onda je došlo do jednog šoka od koga se mnogi ni do danas kao svjedoci oporavili nisu, a broj nevinih civilnih žrtava ni do danas nije precizno pobrojan. Naime, ti isti avioni počeli su da sipaju bombe po najgušće naseljenim gradskim četvrtima. To su bile četvrti Bajlonijeva pijaca, zatim nekadašnje Kalinića Gumno, kada je bio dan u kome se slavilo ponovno rođenje Hristovo. Dakle, jedan od najvećih, ako ne i najveći hrišćanski praznik, Beograd je doživeo masakr sa neba. Bio je to prvi, dakle, dan Vaskrsa 16. april. Ali se na tome Anglo-Amerikanci nisu zaustavili, nego su i drugog dana Vaskrsa počeli da bombarduju, ne izostavljajući čak ni takve objekte, kao što su bili prvo beogradsko porodilište u današnjoj Krunskoj ulici. Stradali su čak i izbjeglički domovi, domovi za siročad i nezbrinutu decu. Pogođene su Terazije, pozorište, bioskop. I u takvom bombardovanju Beograda mi sem ovih podataka na prvi i drugi dan Vaskrsa, koji su, kako bi se to reklo, aproksimativni, nemamo drugih podataka jer, kažem, žrtve nisu popisane. 1161 lice je popisano da je poginulo, a 1468 je teže ranjenih. Za prva 2 dana bombardovanja Beograda. 687 zgrada je porušeno i poginulo je 174 njemačka vojnika, a ni jedan glavni okupacioni punkt u Beogradu nije ni moguće. Osnovno pitanje koje se postavilo posle ovog bombardovanja Beograda bilo je pitanje zašto se to radi. To je ono što je otac Miroslav malo pre dao kao pravu ideju za spomenik leskovačkim žrtvama nevinim, koji je podignut, a koji je, nažalost, bez krsta i bez hrišćanskog i pravoslavnog obeležja. Nastavilo se, dakle, dalje sa bombardovanjem. Pa su neki pomislili da će, bežeći u sirotinske krajeve i četvrti Beograda, spasiti se, jer da neće tu bombardovati civilno stanovništvo. Prevarili su se i oni,
jer jedno od najžešćih bombardovanja dogodilo se 18. maja 1944. godine, kada su gađani najsiromašniji kvartovi i delovi Beograda, a to su bili Čukarica i Pašino polje. I u aprilu, a kasnije i u septembru, i sve do sredine septembra, anglo-američka avijacija gađala je skoro sve veće gradove u Srbiji. Tako da su postradali Smederevo, zatim Kraljevo, zatim Kragujevac. Pa nije to bilo dovoljno, nego su nastavili i po celom srpskom etničkom prostoru. Podgorica je sravnjena sa zemljom. Nikšić je bombardovan na Cve. Podgorica, namjerno insistiram na datum. Podgorica 5. maja uoči Đurđevdana. Bombardovali su zatim Andrijevicu i u Hercegovini, Bileću i Nevesinu. Ali najizverskije bombardovanje preduzeto je na današnji dan pre 70 godina u Leskovcu. Bio je to, kako Ševici tvrde, također lep dan. I bio je dan kada se igralo Kraljevo kolo. 12 časova i 3 minuta, ako se ne varam, dakle tačno u podne, i broj žrtava ni do danas nije potpuno i precizno pobrojan. Nadam se da će kolega mnogo više govoriti o samom bombardovanju Leskovca, a ja bih, ako mi dozvolite, podvukao nekoliko bitnih geopolitičkih momenata, jer i dalje tražimo odgovor na pitanje zašto. U jednoj jedinoj rečenici, braće i sestre, glavni razlog bombardovanja svih gradova koje sam naveo po Srbiji bio je da se ubije srpski duh otpora, koji je simbolizovao prvi gerilac u okupiranoj Evropi, general Dragoljub Draža Mihajlović. Jer su u aprilu mesecu u Londonu prve planove za bombardovanje gradova u Srbiji, kako bi pomogli Brozu da uđe u Srbiju, jer su njegove snage bile skoro ništavne u odnosu na snage generala Draže Mihajlovića, napravljene između Fikro i Meklejna, jer se danas znaju i akteri tog zverskog i terorističkog bombardovanja, i linija komandna po kojoj je došlo do tih bombardovanja, koja je išla od Winstona Churchilla, britanskog premijera, preko Fikro i Meklejna, koji je bio njegov oficir za vezu u štabu Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, koju je komandovao Josip Broz Tito. Podsjetit ću vas, to je bila partijska vojska, ne dakle legalna vojska, na čijem je čelu bio general Dragoljub Draža Mihajlović, i koja se zvanično zvala Jugoslovenska vojska u Otežu. Sa svoje strane, u aprilu mesecu Broz je u London i kod Churchilla poslao Vladimira Velebita, koji će završiti kao penzionisani oficir britanske vojske. Ako i dalje govorimo o akterima tog bombardovanja i vratimo se na bombardovanje Leskovca od 6. septembra, nije slučajno odabran ni taj datum. To je bio rođendan kralja Petra II, na koga je upravo Churchill vršio pritisak da se odrekne vojske generala Mihajlovića, a sve je dakle pripremljeno po sljedećim datumima. 9. avgusta 1944. godine Josip Broz Tito je u posjeti Vatikanu.
Danas ne postoji, mnogi su srpski istoričari pokušali da dođu do dokumenata o toj posjeti papi, ne postoji jedno slovo koje je dato na uvid istoričarima. 3 dana kasnije, 12. aprila, Broz se sastaje u Napulju sa Winstonom Churchillom, britanskim premijerom. Zatim odlazi u štab generala Wilsona, to je štab Združenih snaga anglo-američkih, a po potpunim dogovorima da se Amerikanci i Englezi umešaju direktno u građanski i bratoubilački rat u Srbiji, šalje na teren za Srbiju Koču Popovića i Sretena Žujovića, a u Crnu Goru šalje svoje izaslanike Peka Dapčevića i Mitra Bakića. Zapamtimo između ostalog ova 2 imena, jer jedan od te dvojice je kasnije nagrađen od Broza vilom na Korčuli. To se zove Fikroj McLean. Evo kako Fikroj McLean 1950. godine opisuje u svojoj knjizi Istočni pristup bombardovanje Leskovca. Kada je dakle poslat od Broza u Srbiju, kaže, našao sam Koču, zapisuje McLean. Izvađene su mape i s mesta smo se dali na posao. Od balkanskog vazduhoplovstva, posebne jedinice komande savezničke sredozemnih snaga sa sedištem u Bari, nam je potvrđeno da će tući gde god bude trebalo. A o bombardovanju samog Leskovca, koje je posmatrao sa jednog okolnog brda, McLean beleži: ceo Leskovac kao da se digao u vazduh, u vihoru prašine, dima i ruševina. Lomnjava nam je užasno parala uši. Ono što je ostalo od Leskovca ležalo je obavijeno pokrovom od dima. I sad zaključuje u posljednjoj rečenici i kaže: i sami partizani su izgledali potišteni. Ali tu nije kraj, braćo i sestre. Vrlo brzo, nakon bombardovanja Leskovca, Koča Popović, koji je rekao za Leskovac ovako u svom radiogramu: najhitnije ozbiljno bombardujte Leskovac. Traži odobrenje od Josipa Broza, od svog vrhovnog komandanta. A kad su bombardovali Leskovac, koji je slovio kao srpski Manchester, po svom uzletu industrije, trgovine i zanatstva, koji je već bio odnegovao jednu srpsku građansku klasu, a i to je jedan od razloga zbog čega je ovako zverski bombardovan Leskovac. U radiogramu Koča Popović, kome, ako niste znali, današnja akademija diplomatska u Ministarstvu inostranih poslova Srbije nosi njegovo ime, a doskora je ovu akademiju vodila izvesna Sonja Lik. On dodaje u radiogramu: i Lebane, ponavljam, 2 puta. Kada sve ove podatke imamo pred sobom, onda vidimo još jednu sinhronizaciju. U proleće i u jesen 1944. godine Brozove jedinice su nakon dogovora u Teheranu, jer je to prelomni istorijski moment. U Teheranu je pao dogovor da se pomaže isključivo partizanski pokret pod komandom Josipa Broza Tita, a da se dotad verni saveznik, general Dragoljub Draža Mihajlović, narodski rečeno pusti niz vodu, tad se krenulo na operacionalizaciju, pomaganje u naoružanju,
A od generala Mihajlovića šta se prvo traži? Traži se da on u proljeće 1943. godine povuče se na mali prostor istočne Srbije i da Brozu ustupi ostatak Srbije. General Mihajlović, kao patriota srpski, koji je imao najveću podršku u narodu i najveći broj mobilisanih svojih vojnika, naravno odbija tu njihovu ponudu. Međutim, pritisci, ucene od Londona ne prestaju. Od generala Mihajlovića oni zahtevaju da izvodi potpuno strateški besmislene napade na komunikacije i na nemačkog okupatora u zemlji jedinoj koja je imala zakon drakonski. 100, odnosno 50 za jednog ubijenog Nemca ili ranjenog od strane civilne. Kad im ni to nije pošlo za rukom, oni onda probaju da nađu, jer rešavaju pitanje generala Mihajlovića, probaju da nađu u njegovim redovima oficira koji bi izvršio atentat na njega i preuzeo njegovo mjesto. I naravno traže one koji su nezadovoljni, koji bi imali takvu ambiciju da oni dođu na mjesto generala Mihajlovića. Ima tu i anegdotskih momenta. Recimo kad su došli do Dragoslava Račića, engleski oficiri za vezu, pa da s njim porazgovaraju na tu temu, Račić ih je bukvalno izbacio na glavačke. Ali jedan drugi komandant, Račić je bio komandant Cersko-Majničke grupe korpusa, jedan drugi komandant, Rasinski, vojvoda Keserović, jer su Englezi išli na potplaćivanje u zlatnim engleskim funtama. On je saslušao kakav je predlog tih engleskih oficira, uzeo je te zlatne funte, a onda im je rekao, ovo ćemo imati kao vaš doprinos u borbi srpskog naroda protiv nemačkog okupatora, a za samog generala Mihajlovića i njegovu smenu zaboraviti. Pa je to vodio kao doprinos Engleza srpskoj antifašističkoj borbi. Kad im, dakle, ni to nije pošlo za rukom, onda su pokušali i u njihovoj prepisci između oficira za vezu i same centrale u Londonu figuriraju i takvi izrazi, kao što je u slobodnom prevodu gledajte ko može da ga ucmeka. Kad ništa od svega toga nije prošlo, onda su počeli da slamaju direktno duh i otpor srpskog naroda. Onda su započeli bombardovanja u proleće i u jesen 1944. I da se ne ogreši, 5 puta su bombardovali Niš. Od 1943. godine do sredine 1944. I u Nišu su upotrebljavali, jer i tad je postojalo neko međunarodno ratno pravo. U Nišu su prvo upotrebili fosforne bombe 1944. godine, koje su bile zabranjene po konvencijama međunarodnog ratnog prava, da bi te iste fosforne bombe 6 mjeseci kasnije bacali na Dresden, koji je bio otvoreni grad, i čuli ste za taj veliki masakr koji je postojao u samom bombardovanju Dresdena. Sad će neko da pomisli, braćo i sestre, da se istorija ponavlja. Ponavlja se istorija, ali su i isti motivi i geopolitički razlozi velikih sila, u našem slučaju, kad analiziramo ovu temu, pre svega Velike Britanije. To su bila, dakle, teroristička bombardovanja Srbije, koja su imala jednu posebnu dimenziju. Ta dimenzija se odnosi na obesvećivanje kalendara, što direktno
međunarodni centri moći, kako sebe nazivaju, a koji su na zapadu, primjenjuju prema Srbima kao svetosavskom narodu. Uzimajući bukvalno naš pravoslavni kalendar i gledajući koje su crvena slova Srbima u kalendaru, nastojeći da zverskim činom i delom potamne upravo ta slova. Kao jedan od najznačajnijih datuma u našoj istoriji, koji na kraju krajeva definiše i naš srpski identitet, uzima se 28. juni, odnosno Vidovdan. To je trenutak kada je sveti knez Lazar opredelio i sebe, a i srpske generacije za krst časni i slobodu zla. I za nepokorni. Od nas se večito traži da budemo pokorni i da budemo krivi. Gledajući taj datum, 28. sa zapada je jun i Vidovdan. Sa zapada su nam najtragičniji momenti dolazili 28. juna. Podsjetit ću na kratko, da bi samo kratko elaborirao ovu tezu, pa sagovornicima dao priliku da to govore. Da su tražili, recimo, u momentu kada smo izgubili svoju miru, svoj državni suverenitet i nacionalni integritet, da se zloglasna i veleizdajnička tajna konvencija, tako zvana, potpiše 28. juna 1881. godine. Na taj datum sa te zapadne strane dolazile su nam između ostalog i mnoge ritualne nesreće, jer ta dimenzija, to je dimenzija ezoterije i okultnosti, koje se oni vrlo dobro pridržavaju, potpisujući se na te datume nad nesrećama Srba kao oni koji su je projektovali. Između ostalog, 28. juna na Vidovdan izbrisan je i srpski narod kao konstitutivni narod u Hrvatskoj, kada su menjali svoj ustav, a na kraju krajeva 28. juna na Vidovdan insistirali su da se isporuči, pazite i sad taj rogobatni izraz, da se isporuči čovjek koji je bio biran na slobodnim i legalnim izborima za predsjednika i ondašnje Savezne Republike i Srbije. Da li vi, braćo i sestre, mislite da to nisu mogli da urade 27. ili 29. takozvane nove demokratske vlasti? Da Srbija ima elitu, kao što je, nažalost, nema bar nacionalnu elitu, jer mi smo okupirana zemlja od vrha do dna. Najveću okupacionu pesnicu danas u Srbiji predstavljaju lažljivi mediji, koji su Srbima i mnogim generacijama ispravili mozgove. Da imamo iole slobodniju reč i da imamo garnituru koja nije marionetska i lutkarsko pozorište, kako je ova nomenklatura politička u Srbiji, mi bismo znali i da na dostojan način obeležimo žrtve naših slavnih predaka. Jer mi nismo ništa drugo nego samo jedna karika između mrtvih i novorođenih. A ako kao nezahvalno potomstvo ne znamo da odamo dužnu poštu i pijetet našim precima, kao što večeras činimo ovde, onda treba sebi da postavimo pitanje da li mi nešto od svojih potomaka možemo da očekujemo. Hvala vam na strpljenju s kojim ste me saslušali. Grad se pamti po ljudi i događaji koji beleži njihovo postojanje. Postoje razni i različiti događaji, radosni i tužni.
Radosni se u novu radost utopi, a tuga ostane. Useče se u srce i boli. Od bombardovanje 6. septembra 1944. godine Leskovac pogolemu bol i tugu ne imaje. To je duboka usekotina u srce i dušu, koja još traje, seče i boli. Zato i posle toliko godine taj događaj još lega u nas i ne dava da ga zaboravimo. Godine su ko kamen na pamet. Kad padne pritiska, ali što više prodi, to je sve više pred oči iskača onoj što je odavna bilo. Godine prošle, čitav život, ali taj zvuk i tu strahotu ne mogu da izbacim iz sebe. Čujem ga svaki noć, pa i preko dana. I sve to vidim ko srda da je i u san, i u javu. Da zabravim tu strahotu što nam napraviše, celu čašiju porušiše. I kude su bile kuće, dućani, kafane i hoteli, trgovačke banke, zanatlijske radnje i palate, preoraše i park napraviše. Ni kamen od onako u bavu čaršiju ne ostaje. Uz dušu što ni raniše i lice na grad nam uzedoše. I koje ti sve drugo ne praviše da se to zaboravi, da izvetri iz pamet, ali ne pomože im. Jer to im ne je u pamet, nego još poduboko. U dušu i srce zakopano i ko žiška čeka samo malo da se razgrne, pa da se ufati plamen, da počne da gori mozak od straha, srce da prokrvari i od žalost da boli za onija od koji hoću da vi pričam i što sam taj dan videa i posle slušaja od drugih. Pomaže Bog, braći i sestre. Govorio sam odlomak iz knjige Saveta Indrijevića, leskovačkog kroničara, koji je imao tu priliku da okupi što više autentičnih priča vezanih za događaj 6. septembra 1944. godine. Kao što ste imali prilike da čujete, magistar Radovan Kalebić je govorio o geostrateškim razlozima bombardovanja srpskih gradova, a profesor dr. Becić će govoriti o samom bombardovanju Leskovca. Nakon izlaganja dr. Becića, ja ću imati, da kažem, zadovoljstvo, znacima navoda, da vas upoznam sa svim onim podacima vezanim za stanje leskovačke privrede i socioekonomske relacije i odnose uzemnog uzročne i posljedične veze posle bombardovanja Leskovca 6. septembra 1944. godine i sa socioekonomskog aspekta dam one najnovije podatke na osnovu istraživanja koje smo radili. Svakako želim da napomenem da protokom vremena, unazad gotovo 70 godina na današnji dan, i u odnosu na ranije istraživanja i knjige koje su pisane na temu bombardovanja Leskovca, koji svakako čine izuzetnu istorijsku građu, svakim danom se otvaranjem arhiva otvaraju i nova saznanja i nove informacije koje ćemo uspeti, ja se iskreno nadam, da prezentujemo u što većoj mogućoj i meri i sa većim pristupom nauke damo obrazloženje
neke stvari i događaje. Gospodine dr. Vesiću, izvolite. Prečasni oci, poštovane dame i gospodo, kada se govori o nekom istorijskom događaju, on se može posmatrati svakako, ali nikako izolovan. Iako se ovo desilo pred kraj leta 1944. godine, u analizi toga moramo se vratimo nešto malo nazad i krenemo od 8. novembra 1942. godine, kada su saveznici, zapadni saveznici izvršili takozvanu operaciju Torč ili Baklja na severu Afrike. Konačan cilj ove operacije bio je nestanak Afričkog fronta, što se desilo 13. maja 1943. nakon čega više nemate ni jednog nemačkog ni italijanskog vojnika na tlu Severne Afrike. Naredni korak je 10. juli 1943. godine iskrcavanje anglo-američkih snaga na Siciliji. Za nekih mjesec dana na Siciliji više nemate snage osovine, a jug Italije na udaru zapadnih saveznika. Sve ovo direktno je dovelo do kapitulacije Italije 8. septembra 1943. godine, a sve to je stvorilo jednu bazu odakle se može delovati dalje na istok. Taj istok je Balkansko poluostrvo. Iz svih tih razloga stvorena je ovaj uvod i napravljen zbog toga da se praktično uvedemo u to kada je stvorena 15. vazduhoplovna armija Sjedinjenih Američkih Država, koja je direktno učestvovala u bombardovanju Leskovca. Dakle, to je taj jesen 1943. godine, kada u Tunisu Sjedinjene Američke Države zaista prave jedne ogromne zaista vingove, odnosno krila, kako su oni zvali, čitave divizione svojih aviona. Ove eskadrile pojavljuju se na prostoru Kraljevine Jugoslavije, govorimo o legitimnoj državi koja i dalje postoji, od praktično oktobra 1943. kada su počele da bombarduju prvo severo-zapadni kraj. To je ono što recimo kod nas u srpskoj historiografiji je uglavnom prečutkivano, ali zašto? Jednostavno nije naša bol veća ukoliko je nečija manja. Dakle, krenulo se od Maribora, a onda će se postepeno spuštati ka jugu. Među ostalog novembra 1943. godine to Niš možda najviše osetiti. U svakom slučaju, radi se o jednoj izuzetno dobro opremljenoj armiji, koja raspolaže sa dva tipa bombardera, B-17 i B-24, od kojih bi B-17 slobodno stavio u zaborav, ali su imali B-24 avione koji su to vreme izuzetno moderni bombarderi. Ove bombardere prate 3 grupacije aviona. Ne bih vas umarao njihovim imenima, da li su oni P-17, 38 ili 51, uopšte nije bitno, ili 47 na kraju krajeva. Bitno je da su oni izuzetno dominantni nad balkanskim nebom, što će reći da mogu svoje operacije da vrše gotovo nesmetano i da im protivvazdušna odbrana zaista može učiniti malo štete. Kada kreće, da tako kažem, priprema za bombardovanje, možemo reći i Leskovca, ali u celosti Srbije, da to uzme jedan veći obim, pa kreće januara 1944. godine, kad je John Henniker Major došao u glavni štab za Srbiju, kojim naravno rukovodi general lajtnant u to vreme Koča Popović i još uvek aktuelni komandant prve proletarske brigade. Zašto se oni sastoju? Sastoju se radi koordinacije, što je sasvim logično za ovo vreme, jer ipak je to 44. kada saveznici probijaju sa svih strana, gotovo sa svih strana januara meseca nemačko, italijansko, mada nema italijanske nese, dakle nemačko odbranu u Evropi, međutim drugi front još uvek nije onaj pravi. Zato je i Balkan igrao u svim tim stvarima jednu veliku igru, imao jednu veliku važnost jer se do kraja nije znalo gde će biti izvršeno iskrcavanje. Hoće li to biti Mandija kao što je bilo ili će biti na Balkanskom poluostrvu. Koliko tu ima igara i tako dalje, sa tim vas ne bih umarao, ali u svakom slučaju njihov dogovor je bio da se od proleća krene sa ozbiljnim napadom na Srbiju. Zašto baš na Srbiju? Ovo se podudara sa dve stvari. Jedna stvar jeste izuzetno geostrategijski važna za zapadne saveznike, jer se radi o prostoru preko koga se mora povlačiti grupa armija E. Izuzetno jaka nemačka armija koja se nalazila u Grčkoj, koja se povlači, htela, ne htela, kad ide iz Grčke preko teritorije Srbije,
o ovome imate i onaj kultni film za koji verovatno svi znate, Valter brani Sarajevo i tako dalje, oko dotora tog goriva i tako dalje za tu grupu. Sa druge strane, uklapao se i strategiju Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije koja je u tom trenucima započinjala borbu za Srbiju. Dakle, jednostavno interesuje se u tom trenutku poklonili. Kada se krenulo se intenzivno od aprila 1944. i jedan od prvih ciljeva tada bio je Leskovac, odnosno neposredno okolina Leskovca. 6. septembar jeste datum koji je u crno zavio Leskovac, ali ne treba zaboraviti ni 5. april 1944. godine, jer tada dolazi u neposrednoj okolini Leskovca do izuzetno intenzivnog bombardovanja. Naime, čitav potez od Đorđeva do Grdelice je itekako bio bombardovan, izbačeno je čak 67 tona bombi. Na svu sreću, broj žrtava nije veliki, ali je opet postojao i kao i u onoj priči koja će Leskovac zakačiti sa kraja leta je ta da su te žrtve uglavnom bila deca. Dakle, to je nešto što je, eto, na neki način nagovestilo jednu veliku tragediju da ta mlada strada. Zanimljivo je ponašanje jugoslovenske kraljevske vlade u izbjeglištvu u tom trenutku. Tadašnji ministar, a nekadašnji premijer, tokom 30. godina i vođa Jugoslovenske nacionalne stranke, Bogoljub Jeftić, je uputio jedan izuzetno žestok demarš britanskoj vlade zbog tih događaja, smatrajući da Leskovac ne treba da se dira. Međutim, zvanični odgovor Velike Britanije je bio preko njihovog servisa koji dan danas služi, naravno u pitanju je BBC, jedna od najmoćnijih informativnih grupa u Evropi, koja je u tom trenutku za ovo područje Evrope radila u Koreji, koja je objavila da je to bombardovanje, kao i niz koji se slediti, išlo striktno na zahtev vrhovnog komandanta Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije Josipa Broza Tita. Naime, to su sve pripreme za početak borbe za Srbiju. Ima tu i opravdanih stvari, da budemo realni, ima kao što i ti neopravdanih. Malo prepomenuto uskršnje bombardovanje Beograda, koje je zaista bilo najžešće bombardovanje u Beogradu. Beograd je 2 puta u Drugom svetskom ratu doživeo uskršnje bombardovanje. 6. aprila 1941. i 16. aprila 1944. godine. U prvom, izuzetno žestokom, nemačkom, koji je trebao da nosi odmazdu sebi, je stradalo oko 2500. U ovom, drugom, je po procenama stradalo oko 3000. To su stravične brojke za srpske varoši toga vremena. Zaista stravične brojke. Sa druge strane, saveznici mogu da objasne da su gađali i legitimne ciljeve. To je nešto sa čim smo se svi mi ovde susreli u ne tako dalekoj prošlosti, ali šta je legitimni cilj? Koliko treba da se gađa fabrika Ikarus ili fabrika Rogožarski koje su radili u okviru koncerna Messerschmitt i obezbeđivali izuzetno bitne delove za nemačke borbene avione. Ja razumem onda koliko se gađaju postrojenja Ikarusa u Zemunu. Međutim, kad je u pitanju fabrika Rogožarski, njima je palo svega 4 bombe. Sve ostale su pale na jedan kvart koji je bio tu izradi, koji je jednostavno nestao preko noći. Govoriti o nepreciznosti do neke granice je moguće, ali sve ostalo postaje, kako da kažem, nešto što navodi na pitanja, što ne znači da je urađeno namerno, ali definitivno je nešto što je urađeno, a ništa drugo veoma loše. Nakon svih ovih događaja, Srbija postaje mesto za pražnjenje savezničkih bombi. Naime, glavni cilj koji se nalazi u svom ovom sektoru su Ploešti. Ploešti su u Dobruđi, u Rumuniji, ogroman kompleks nafte, koji su saveznici samo u toku aprila za 28 dana gađali 28 puta. Dakle, treba Nemcu staviti bez goriva, njihove avione, njihove tenkove, ja sve to razumem. Ali je problem u tome što kad su se vraćali ti avioni, sav svoj teret, svoj višak tereta, izbacivali su na prostoru Srbije. Da se razumemo, u Drugom svetskom ratu nisu samo srpski gradovi bombardovani, budimo korektni. Beograd je bombardovan 9 puta 1944. Koji 2 puta katastrofalno. Zagreb je bombardovan 19 puta tokom Drugog svjetskog rata. Ali nijedno od tog bombardovanja nije bilo tipa koji je primenjivan u istočnom delu države. I otud tolike velike razlike. Situacija za Leskovac konkretno razvila se na bazi događaja tokom leta 1944. godine. Naime, tada su 2 ofanzive
Nemci izuzetno potisnuli 21., 24. i 25. diviziju Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, koja ne samo da je morala da napusti leskovački deo, nego je morala da se skloni sa Vranjanskog dela i da ode prema Gnjilanu. Dakle, jednostavno vidi se o tome da je odnos snaga na ovom prostoru daleko u korist Nemaca. Nakon izvesnog vremena, 24. divizija će se vratiti i probati čak jedan napad na Leskovac 30. avgusta 1944. Kao pripremu za taj napad, Koča Popović, koji diriguje situaciju u Srbiji u tom trenutku u ime Josipa Broza Tita, jer imate ono njegovo čuveno da za Srbiju ne može niko da izda naređenje osim njega, za Srbiju komandujem ja, je taj da su 24. i 31. avgusta uputili 2 note saveznicima da se gađa Leskovac konkretno, a sa onom notom iz 24. avgusta da se gađaju svi veći gradovi u Južnoj Srbiji. Dakle, jednostavno treba ih pripremiti za nadolazak novih trupa. Šta znači svi veći gradovi? To ide dotle da se na spisku nalaze i Vojnik, Vladičin Han, Lebane i tako dalje. Ako govorimo o većim gradovima, to su sve samo nisu veći gradovi. Vodite računa da je Lebane 1921. godine postalo sedište sreza sa 539 stanovnika. Kolike su to cifre? Dakle, jednostavno sve što iole može da deluje urbano, mora da se gađa jer ne možemo to osvojiti. Sada dolazimo do tog famoznog septembra, šta i koliko je ljudi u septembru. Tu je jedan od velikih problema i zbog toga je verovatno posledatna istoriografija ćutala, jer se iz američkih izvora vidi da oni imaju obaveštenje od strane glavnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i Srbije da se u Leskovcu nalazi oko 20.000 neprijateljskih vojnika, od kojih je 15.000 Bugara i 5.000 ostalih. Problem je taj što se radi o početku septembra. Naime, Bugarska je već bila na udaru sovjetskih trupa. Sovjetski savez je otvoreno i objavio rat Bugarskoj 5. septembra 1944. godine, a nova vlada je požurila onom bugarskom starom pravilu da potpiše primirje. Jednostavno, nova vlada znači da je u Bugarskoj već bio prevrat. Koliko su Bugari, da tako kažem, tu bili aktivni protivnici, to je pitanje i koliko im Nemci veruju. Jednostavno, još 28. avgusta, dakle, pitanje je 6. septembra, pa imamo 28. avgusta, Nemci u Nišu i Leskovcu razoružavaju Bugare. I Bugari odlaze put Vlasotinca i idu dalje. Dakle, o takvim grupacijama ne može biti ni govora. U gradu je maksimalno moglo biti do 5.000 neprijateljskih vojnika, ali neprijateljskih vojnika iz ugla Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Kako sami, da tako kaže, glavni štab navodi, u gradu je početkom septembra bilo oko 800 Nemaca, sa 7 manjih i 2 veća tenka, 120 Arnauta, dakle balista, još ih nije stigao, kapetan Leš je bio onog dana, 400 pripadnika Srpske državne straže, 120 pripadnika gradske straže, 1200 četnika, 1 bataljon belogardejaca i oko 600 ljotićevca koji nisu bili raspoređeni u samom gradu, već su se nalazili na obrisima grada, dakle Rudarska čuka, Gornja i Donja Jajna. Sve to dolazi zaista negde do 4.500 do 5.000 ljudi, što su neke realne procene. Sada, za početak septembra 1944. godine, savezničke trupe u saradnji sa Narodno-oslobodilačkom vojskom planiraju operaciju koja donosi naziv Retvir, Nedelja pacova. Šta je dogovoreno? Da 7 dana i 8 noći neprekidno traju napadi, s tim da vazdušni napadi budu preko dana, to je tih 7 dana, a 8 noći će partizanske jedinice koristiti, da tako kažemo, ono što su im omogućili saveznici iz vazduha, ne bili ovladali tim prostorom. Pokrenuto je sve sa Nišom. Niš je bio prvi na udaru i 1. septembra 1944. godine Niš je prvi put žestoko bombardovan u tom mesecu. 6. septembra poleću savezničke snage na 3 grada. Jedan od njih je naravno Leskovac, taj datum smo svi više naučili, a druga 2 su Beograd i Novi Sad. 2 dana kasnije, 8. septembra, bit će bombardovani isto žestoko Niš, Beograd i Novi Sad. Zašto baš 6. septembar? Može se kalkulisati, evo recimo,
ova večer, ova tribina, kada smo baš dogovarali, izabrali smo između ostalo, što ne samo da je taj datum, nego i taj dan, subota. Ono što je za Leskovac karakteristično, to je da je to pješni dan, dakle koncentracija velikog broja ljudi, u sve to, kao što je pomenuto, rođendan kralja Petra II. Karađorđevića, rođen 6. septembra 1923. godine, međutim iskreno, za saveznike to nije igralo neku ulogu. Mogu je Leskovac da bude bombardovan i 4. i 5. ali je činjenica i sledeća da ta 2 dana nisu leteli zbog loših vremenskih uslova. Naime, danas je avijacija na takvom nivou da oni mogu biti iz Mediterana i da pritisnu dugme, tada je ipak jedna optička vidljivost i adekvatno vreme za poletanje i sletanje aviona bilo neophodno. Koliko je snaga učestvovala u bombardovanju Leskovca? To je ono što je, sa kim se dosta diskutovalo u poslednjih par decenija, smatralo se rešenjem pre 20 godina, kada je izašla knjiga o bombardovanju Leskovca 6. aprila, koja je i tada izazvala dosta pometnje, između ostalih toga se vidi jasno da načelnik glavnog štaba Koča Popović traži bombardovanje Leskovca, i to konkretno po zapadnim granicama grada, Štofara i još neke stvari. Međutim, upravo zahvaljujući gospodinu Mitroviću do mene, ja sam imao uvid u još neka dokumenta iz američkih arhiva, gde se vidi da napad nije počeo u 12:18, nego 12:16. Sad bi neko rekao ovako sa strane, gledajući, pa dobro, to istoričari nemaju šta da rade, pa ajde 2 minuta gore dole. Nažalost, radi se o tome da je čitav jedan nalet bio u to vreme. Naime, autori prethodnih monografija o tome i oni koji su se tim bavili znali su za taj nalet 449. grupe aviona. Nisu imali dokumenta i o 450. Tako da je Leskovac bombardovao ne 28 bombardera B-24, nego 56. Razlika je i tekako velika. Nije palo na grad 69 tona bombi, nego 120,5, ako ćemo baš precizno. Velika je razlika u broju. Što je sa naše strane isto, kada smo razgovarali o tome, cifra koja nikako nije krajnja, jer možda će sutra izaći još nešto. Nismo došli do ovde, ali idemo dalje. Verujte mi, 50 tona bombi gore ili dole, mislim da je svakom jasno da ne može biti isto. Sve ovo je trajalo za nekoliko minuta, svi avioni su poleteli bez problema, ovi prvi su poleteli za nekih 22 minuta, ovi drugi za 36, svi su se vratili u roku od, razlika je između te dve grupe, kad su se vratili u Južni Italiji neka 4 minuta. Bez problema su leteli, bez problema su završili posao. Zašto je prvi nalet, da tako kažem, bio blažiji? Ne zbog toga što 17,5 bombi, tona bombi nije izbačeno, već zato što je elektronika zakazala. Tu je Leskovac na neki način imao sreću. Zbog jedne greške na nekoliko aviona nije izbačeno sve što je izbačeno. Koje su posledice? 12 sati, pijačni dan, neradno, ljudi su u gradu. Naravno da žrtve moraju biti velike. Cilj je bio prvenstveno centar grada, u takozvanom koncentričnom spletu ulica, dakle sam gradski centar, i onda tek zapadne obodi grada i tako dalje. Naravno, posle toga i železnička stanica. U materijalnom pogledu, to je značilo ni manje ni više nego 475 zgrada koje su nestale sa lica zemlje. Vojite računa o broju, izbrojite sad u Leskovcu 475 zgrada, pa vidite koliki je to prostor. 1275 zgrada je bilo strahovito oštećeno, ili u prevodu nisu skroz nestale, ali nisu zaživljene. Dakle, mi hteli, ne hteli, imamo preko 1700 zgrada 1944. godine koje praktično u gradu više ne postoje. Nije stvar samo u tome da je tu nestalo Prelepa, gimnazija, Sokolski dom, hotel Kostić i tako dalje. Radi se o tome da su svim tim zgradama bili neki ljudi. To je veliki problem. Ono što je velika mana srpskom narodu, ne samo srpske historiografije, jer ona se sa mnoge stvari i kreće onako kako i može da se kreće. Mislim da je jasno da svima da postoje ograničavajući faktori. Ako vam ne daju arhive, ako nam ne daju dozvolu, vi ne možete do nekih stvari doći nakon nekog vremena. Ali je naša mana da mi strahovito brzo zaboravljamo žrtve. Kad smo se setili da ih popišemo? 1994. 50 godina nakon toga. Došlo se do cifre od 819 po imenica. Koliko je zaista stradalo?
ostaje pitanje. Ali to pitanje sada nam stvara jedan veliki problem. Jedan problem gde jedno breme mi navlačimo sebi. Ljudi se usuđuju da kažu da i do 6.000 mrtvih. Moramo da vodimo računa da Leskovac pred Drugi svetski rat imao negde do 20.000 stanovnika. Po popisu poslednje 18 i nešto, međutim smatra se da ima više zato što Donje Sinkovce nije uračunato i tako dalje, greške u propustu su postojale. Radio sam baš na tome, ali do 20 u svakom slučaju. Da li je to 19, 18, 700 i nešto, nije bitno. U ovom trenutku Leskovac ima maksimalno 23.000 ljudi. 1.000 ljudi da nestane od 23, to je strahovita brojka. I to je brojka koja je u najmanju ruku realna. Ukoliko bi se bavio sada procenama, iskreno ljudi koji se bave naukom ne vole procene, vole više opipljivo i da mogu da dokažu. Ipak mislim da su najpribližniji istini četnički podaci nakon bombardovanja 1944. godine, koji navode tada da je stradalo oko 500 Nemaca. To je isto jedna stvar koja se kod nas poništava da su stradali samo civili. To nije tačno. Navode se cifra od 8 ljudi, tako je, ali to su pripadnici Prinz Eugen, odnosno Prinz Eugen jedinica, kako mi nazivamo, SS jedinica, dok se oni koji se nalaze u konvoju, koji je došao u jutarnjim časovima tog dana do Grdelice i Leskovca, jednostavno ne vide. Treba sve vidjeti. Jednostavno, sve su to žrtve sad. Svako će brojati svoje, to stoji, ali ih treba ubrojati svako. Dakle, negde sigurno oko 500 Nemaca je stradalo. Stradalo je negde oko 200 četnika. Zanimljiva stvar, da bombe koje su pale po obodima su bile izuzetno, tako kažem, razorne, pa je negde oko 300 Ljotićevaca stradalo. I građana, po njihovim procenama, sigurno preko 1000. Tako da dolazimo od neke realne cifre. I u tako stravičnom bombardovanju stradalo preko 2000 ljudi. Činjenica da nisu svi Leskovčani, ali su Leskovčani morali činiti barem 50% toga. Što je jedna stravična cifra. Jer kad imate da u jednom danu nestane 5% vaših sugrađana, to znači da vašeg dana za 20 dana nema. To ne postoji. Dakle, zbog toga to ima svoje stravične mere, ali zbog toga smatram i da ne trebamo da upadamo u greške, da povećavamo cifre, kao što se radi u Kragujevcu, Kraljevu i tako dalje. Pa grad koji ima 12.000, kažemo da je ubijeno 6.000 ljudi, Kragujevac koji ima 27.000 ljudi. Jednostavno sebe dovodimo u to da su to stvari gde nas u laži može svako uhvatiti. I onda u ta dva grada gde je stradalo oko 6.000 ljudi, što je strahovita cifra, 6.000 ljudi sada da nestane u Beogradu, koji sa svojim okolinom ima blizu 2 miliona, to je nenormalno mnogo. Mi imamo dva grada koje zajedno ima 32.000, 6.000 ljudi manje, to je nešto strašno. Dakle, ne trebamo preterivati sa nekim stvarima, ali trebamo težiti istinu. I trebamo obeležiti smrt svakog od tih ljudi, jer svakog od tih ljudi, kao što se 99 ili kasnije, možemo biti. Hvala. Zahvaljujem, dr. Brcić. Ja ću se postarati da na osnovu takođe zvanično dostupnih podataka u nameri da vam govorim sliku ekonomske snage Leskovca i tvrdim da sam spreman da branim da je Leskovac između ostalog kao industrijski, zanatski i trgovački centar tadašnje Srbije bio grad koji jednostavno u okvirima nove revolucionarne misli nikako ne bi mogao biti ukalupljen sa ljudima koji su živeli u tom gradu, sa njihovim percepcijama, sa njihovim pogledom na svet, sa kapitalom kojim su raspolagali, sa navikama koje su imali i sa izgrađenim građanskim duhom koga su posjedovali. Po podacima iz 1938. godine Leskovac imao negde, kao što smo malo prekonstatovali, nešto malo više od 18.000 stanovnika. Imao je 45 većih i manjih preduzeća iz 7 industrijskih grana. Imao je od toga moćnu tekstilnu industriju, vunenu industriju u Leskovcu sa Vučijevim Grdelicom, koja je u tim razmerama predstavljala 40% ukupne jugoslovenske tekstilne industrije tada. 8 tekstilnih fabrika i 3 trikotaže.
5 preduzeća u metalurškoj industriji i 5 fabrika metala. 2 fabrike za izradu sitnih metalnih predmeta, 3 keramičke fabrike koji su proizvodile cink, 6 velikih i manjih mlinova, čiji je godišnji kapacitet bio 15 miliona tona žita. Imao je 2 fabrike guma, fabriku sapuna, kozmetike i paste, 1 fabriku piva, slada i leda, 3 grafička preduzeća, 375 trgovinskih radnji, 579 registrovanih zanatskih radnji i oko 200 neregistrovanih zanatlija. Imao je 7 novčanih zavoda sa 37 miliona osnovnog kapitala. Štednja je premašivala 35 miliona tadašnjih dinara bez hartija od vrednosti. Da bi 1938. godine, primjera radi, Leskovačka centralna banka imala plasman od nekih 713 miliona tadašnjih dinara, što je za te uslove neverovatno mnogo. I ono najvažnije, imala je apsolutno samostalno finansiranje privrede sopstvenim kapitalom i ekspanziju kapitala u zemlji i inostranstvu. Imala je bolnicu sa 61 posteljom, imala je 150 kafana, 16 advokata, 110 uređenih gradskih ulica, 5 knjižara, 1 fabriku zejtina, 1 autotransportno preduzeće, 1 električnu centralu, 2 hotela sa 90 ležaja. Imao je 5000 zaposlenih ili 277 zaposlenih na 1000 stanovnika. Činjenica je da je do 6. septembra 1944. godine Leskovac sa područjem kojemu gravitira podnelo velike ljudske i materijalne žrtve u toku Drugog svjetskog rata. Znači, do tog dana, od početka rata, znači do dana bombardovanja Leskovca, streljano je ili poginulo 1655 lica, zaklano 18, umrlo u internaciji 125, umrlo od zadobijenih rana 27, teže i lakše onesposobljeno 126, preživelo streljanje 183, silovano 61, internirano 3413, oterano na prinudni rad 1071, tučeno 4531, hapšeno 3431, nasilno mobilisano 4109, popaljeno kuća i drugih zgrada 4009, porušeno kuća 145, opljačkano 4307 domaćinstava. Sve su ovo podaci koji se nalaze u materijalu o proceni ratne štete radi naknade, koja je, naravno, bila uskraćena na kraju oštećenima. Posle svega pretrpljenog za vreme okupacije, eto, na taj dan, 6. septembra, čuli ste da je stradalo 819 popisanih i nikada utvrđen broj stvarno stradalih Leskovčana. Takođe, u toku tog perioda, do 6. septembra, treba naglasiti da je 38 vagona mašina iz Leskovca i Niša odneto od strane Nemaca još negde početkom okupacije zemlje, a da je prva fabrika, jugoslovenska fabrika gume Rekord, preseljena u Beograd tokom rata. Ono što je takođe važno, znači uz procenu broja stradalih, prilikom bombardovanja Leskovca nastradao je najvitalniji deo grada. U tom sumanutom rušenju nestali su hoteli, restorani, kafani, trgovinski i poslovni prostor.
porušena je realna gimnazija, jedna od uistinu najlepših zgrada, ne samo Leskovca, nego tog vremena. Porušeno je 16 objekata sa 2443 metara kvadratnih površine, koji su bili opštinska svojina, a nalazili su se u različitim delovima grada, počev od Vašarišta i železničke stanice do Volnice. Da je bombardovanje bilo sveobuhvatno i da je pokrivalo gotovo ceo gradski prostor, vidi se po pitanju gradskih komunikacija i komunalija. Bombardovanjem je razoreno 20.200 kvadratnih metara kaldrme, betonskih trotoara, asfaltnih trotoara, kaldrmisanih kolovoza i trotoara sa turskom kaldrmom, a kolovoza, kao i kolovoza, izrađeno od sitne koce. Uništena su 2 leskovačka parka. Uništene su ili oštećene i postale neupotrebljive sve hidroforske stanice i mnoge ručne pumpe u gradu. Grad je ostao bez vode, bez svetla, a oštećena je i površinska kanalizacija. Nestali su čitavi kompleksi stambenih i poslovnih zgrada, a poslovni prostor od betonskog mosta do železničke stanice više nije postojao. Bombe su ostavile kratere prečnika 16 metara, dok je dubina kratera bila 8 metara. Težina svake bombe bačene na Leskovac je bila oko 1000 kilograma. To je 453 kilograma, a spadaju bombe srednje važnosti, međutim ono što je najveći problem kod njih bio je to da su bile punjene takozvanim brizantnim eksplozivom. To je eksplozija koji služi za uništenje fortifikacije, industrijskih postrojenja i tako dalje. Tako da su strahote u suštini bile kao da su duplo teže. 1000 libri ili 1000 funti nisu preveli kako treba, to je 453 kilograma, to je strahovita razvojna moć. To je strahovita razvojna moć. Od 8,3 do 16,5 metara je krater. I činjenicu da su izbacivane u nizu da je tepih bombardovanje, vi nemate gde da se sklonite. Gde je palo, palo je gotovo. Nakon bombardovanja odestoji podatak da je za popunjavanje kratera na otvorenom prostoru upotrebljeno 12.000 metara kubnih materijala. Zgrada od tvrdog materijala porušeno 245, oštećeno 689, od slabog materijala 230, 679, kao što je prosto da se kazao negde oko 1400. Kada se sve ovo stavi u realnoj vrednosti u dinarima toga vremena, materijalna šteta na području grada prema cenama iz 1938. godine iznosila je negde blizu 200 miliona tadašnjih dinara ili po cenama iz 1944. godine iznosilo je negde oko 2 milijarde 225 miliona dinara. Primjera radi, ako uzmemo podatak da je oko 1000 dinara koštao vol ili bit od 1000 kilograma, znači ova vrednost od 198 miliona dinara realno govori o materijalnoj šteti. Nažalost, kao što, naravno, istorija kaže, a sa druge strane i potkrepljuju događaje, u zapisu Leskovačke crkve, odnosno letopisu koga smo imali prilike da poče pre par godina u nameri da dobijemo što više podataka vezano na Leskovačku crkvenu prevlačku družinu, stajalo je doslovce sledeće. Dok su se Leskovčani spremali da obeleže 40-dnevni pomet svojim najmilijima, 35. dana posle bombardovanja, u grad su ušli oslobodioci. To je ta vremenska instanca od 6. septembra 1944. do 11. oktobra 1944. godine, dana koji se uzima kao dan oslobođenja grada. Međutim, možda će ovu konstataciju osporiti mnogi članovi SUBNOR-a, ja stojim iza tvrdnje da Leskovac 11.
oktobra nije oslobođen, nego da je ušao u još veći problem. Nalik bugarskom zulumu iz 1917. godine, samo 11. oktobra u najlepšim od bombardovanja preteklim kućama partizani osnuju odeljenja UDBE i OZNA. U tim kućama hapse, privode, maltretiraju i ubijaju najznamenitije Leskovčane, ljude koji su bili vlasnici preduzeća, ljude mirne koje rat nije interesovao u meri sa aspekta komunista, već ljude koji su čitav svoj život posvetili porodici i vrednostima koje su za novi poredak bile nepremostivi problem. Takvi ljudi su bili nepodobni za novi režim. Ta priča se nastavlja stradanjem Leskovčana u kući doktora Danila, nastavlja se u stratištu prema Vučju negde kod Velikog Trnjana, u naselju Dubočica kod Ludajke, to je deo sadašnjeg grada S1 gde se nalazi toplana. Poljoprivredna škola je bila takođe veliko stratište i najveće stratište Leskovčana odmah posle oslobođenja, po znacima navoda, bilo je u selu Slavniku. Nikada tačan broj nije utvrđen. Aktivnostima koje smo imali u prethodnom periodu i koordinacijom aktivnosti na republičkom nivou uspeli smo da dobijemo od Ministarstva pravde podršku i nalog Višem sudu u Leskovcu za započinjanje pripremnih radnji za ekshumaciju tajne grobnice u Slavniku. Nažalost, po rečima predsjednika suda, novčanih sredstava za tako nešto u ovom momentu. I tu nije kraj stradanju Leskovca i Leskovčana. Sve ovo što govorimo dešava se u neposrednoj prošlosti nakon bombardovanja grada. Odmah nakon bombardovanja Leskovca kao sedište kapitalističke, buržoaske, racionalne Srbije, Leskovac se našao, kao što i vidite, na udaru nove vlasti. Posledica toga je da je Leskovac postao jedini grad na svetu čije su fabrike ne samo oduzete, već i koje kuda odnešene. I to ne od strane okupatora, već od strane, pod znacima navoda, oslobodioca. Fabrika gume Morava odneta je u Niš i pripojena fabrici Vulkan. Fabrika gume Rekord preseljena je u Beograd. Fabrika sapuna Jablanica odneta je u Kruševac i ustupljena Merinu. Fabrika sapuna i kozmetike Kukar odneta je u Kruševac, Novi Sad i Osijek. Fabrika stonog ulja Dubočica preneta je u Uroševac. Fabrika tekstila Gligorije Petrović i kompani, kasnije Kosta Stamenković, raskomadana je i predata u Pirot, Podgoricu, Prokuplje, Višegrad, Požarevac, Zemun, Beograd i Tetovo. Fabrika kudeljnih i pamučnih proizvoda Kosta Ilić i sinovi preneta je u Bačku Palanku i Odžake, nekadašnji Sitelon, tako. Fabrika vunenih tkanina Laze Teokarevića predata je Varteksu u Varaždinu. Fabrika vunenih tkanina Jovanovića i Popovića raskomadana je i odneta ne znamo kuda. Štamparsko preduzeće Pokret, kasnije Napredak, predato je u Vranje, Vladični Han i najveći deo za potrebe borbe u Beogradu. Grafički zavod Soko, tada najmodernija štamparija od Beograda do Đeđelije, cela je preneta u Beograd za potrebe borbe i politike. Štamparsko preduzeće Mladi Pokret
odneto je ne znamo kuda. Kao i štamparsko preduzeće Žika Obrenović. Metalsko preduzeće Montafon preneto je u celosti u Beogradu. Građevinsko preduzeće Trudbenik predato je Nišu. Sekcija za izgradnju i održavanje puteva u Leskovcu preseljena je u Vranje. Centralna gradska centrala raskomadana je i preneta u Nikšić. Parna pivara Rebjesa ili Nikšića pivara. Procena vrednost preseljenih fabrika i mašina iz Leskovca bila je 496 miliona dinara, što je 36,14% od ukupnog potencijala leskovačke privrede po podacima iz 1938. Uzimajući sve u vidu, moramo naglasiti da je neposredno posle bombardovanja iz Leskovca pobeglo 1500 ljudi, mahom članova velikih i bogatih leskovačkih porodica. Najveći broj njih je otišao za Beograd i kasnije za Sjedinjene Američke Države i London, deo u Francusku. Procenjuje se da je Leskovac nakon svih ovih dešavanja izgubio ne samo 36% potencijala privrede koji je imao, već je izgubio od onog broja zaposlenih negde blizu 80% zaposlenih. I nažalost, razaranje Leskovca nije završeno ni tom politikom ravnomernog razvoja Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, već smo svedoci da nikada u svojoj bližoj istoriji grad Leskovac nije imao istinske zastupnike svoga grada i naroda u vlasti. Ono što je neverovatna činjenica je da je Leskovac u ovom momentu grad sa 144 naseljena mesta i 196 biračkih mesta. Na 160 biračkih mesta, 50.000 stanovnika grada bira 50 odbornika, a sam grad zastupa 25 odbornika koji se biraju na 36 biračkih mesta. Znači, od momenta 63. godine i pripajanja opštine Vučije, opštine Grdelica i opštine Brestovac Leskovcu s ciljem da društveni bruto proizvod Leskovca padne i uđe kao grad u kategoriju nerazvijenih područja, to je bio cilj, dakle, Leskovac se definitivno izgubio sa mapa svih razvojnih i demografskih funkcija koje je nekada imao. Ako samo u tu priču unesemo i grad Leskovac kao grad koji je imao i razvijenu industriju, a sa industrijom i sajam, dolazimo do činjenice da je u toj meri grad devastiran, da nije ni čudo da u ovom momentu on ima gotovo više od 50% nezaposlenih u ovom. Naravno, neću dalje govoriti na tu temu, jer smo praktično sa temom bombardovanja Leskovca otvorili Pandorinu kutiju razaranja grada, koja nije završena tog 6. septembra 1944. Ja se svima vama zahvaljujem na strpljenju i pažnju. U nameri da iznesemo i što realnije prikažemo sve ono što se tog kobnog datuma za Leskovac dogodilo, kao i tih zlosretnih godina tokom Drugog svjetskog rata. U nameri da oživimo grad, ova priča o žrtvama i nevino stradalima mora da dopre poštovanja njih radi do svesti svakog Leskovčana. O ovome
treba da zna ceo Leskovac, o ovome treba da zna cela Srbija, o ovome treba da zna ceo svet. Hvala na pažnji. Ako ima neku nameru da pita, šta god izvolite, vrlo rado ćemo se potruditi da odgovorimo. Ja bih zamolio gospodina, bude ljubazan, i da nam malo pobliže objasni jednu građansku raciju u Srbiji od 1941. do 1945. godine. Profesora Becića bi zamolio da kaže da li je tačno da je Fitzroy McLean zajedno sa članovima glavnog štaba Novoj za Srbiju sa Petrovačkog brda 5. septembra čekao nalet aviona. I da li je tačno da je štab, u stvari njegova grupa Fitzroya, imala svog obaveštajnog oficira, pukovnika Dikina, na samom Hisaru i u čemu je bila njegova uloga. Gospodina u sredini bi molio da neke svoje tvrdnje argumentuje. Da ne postavljam pitanje više, samo hvala. Samo što ovo biti ljubazni da mi kažeš koje tvrdnje moram da dokažem. Pa tvrdnje recimo o hapšenju i ubijanju ljudi, nevinih ljudi posle rata, kada su grad oslobodili jedinice jugoslovenske. To planiramo za posebno predavanje. Ne, možete i sada da odgovorite. To je toliko složena priča, kako ćemo odgovoriti. Ako je složena priča, nemojte da iznosite takve tvrdnje neproverene. Stojimo iza toga, ja sam dokazao. Ja se zahvaljujem. Mogu li samo ja nešto da kažem? Oprostite što padam ovakvu reč, ali obzirom da mi je parohija ulica Svetozara Markovića, to je jednosmerna ulica od bolnice ka pošti i naravno kao sveštenik 20 godina sam ovdje u gradu Leskovcu. U svakoj kući sam kao član porodice, a ja svoju parohiju smatram kao jednu moju veliku porodicu. Svi vi stari Leskovčani znate gde je nekada bio stari bioskop Slavoj. Da je to, bioskop Slavoj, gde je preko puta Kompreda sad ona stara kuća. I upravo bih na ovo vaše pitanje koje ste vi postavili ja odgovorim. Čovek koji je vlasnik bioskopa Slavoj je bio zatvaran, maltretiran, bijen od strane UDBE i upravo ovoga leta se radi film o bioskopu Slavoj i po projektu je trebalo da u produžetku, odnosno ispred igrališta Dubočevcinog, gde je onaj park, tu treba da se napravi, samo kažu da nema se para za to, treba da se napravi kopija tadašnjeg bioskopa i cele te ulice i da se snimi film o tome. Znači, iz Beograda su dolazili, to znam, jer sam bio u dvorištu porodice Slavuja, tada, kada su televizijska ekipa iz Beograda, bila televizija Beograd, kada su nedelju dana boravili ovde u Leskovcu, u nekom hotelu, samo ne znam gde, cela ekipa iz Beograda, i uzimali su sve kompletne podatke, a porodica upravo je iznosila dokumente. Ja sam svojim očima video i svojim ušima čuo šta je oduzeto od te porodice. Pa postoji spisak originalni koji se nalazi. To su nekako ćerke i ovo iščupali, našli u istorijskom arhivu, ne znam te, ali nije, jednostavno pravda nije htjela da to bude sakriveno, nego je izašlo nekako iz nekog budžaka, gde stoji šta je sa tim ljudima od aparature bioskopske uzeto, koji filmovi i sve ostalo, pa onda postoji spisak oduzetog inventara, pa se naglašava toliko stolica bioskopskih, toliko metli, toliko đubravnika, toliko sve ono ostalo. Da bi pre 10 godina unuke njihove bili ovdje u nekoj kući u Leskovcu, pozvati onako privatno, i one prepoznale stolice
bioskopske njihove, koje pozadi imaju one pločice, a to su stolice naručene valjda iz Austrije u ono vreme, ili iz Nemačke. Znači, to su stolice drvene, one sa, kako da kažem, dugorezom i sve. Znači, poznaju deca, znaju kakve su im stolice bile u bioskopu. I poznale te njihove stolice 12 komada u jednoj kući koji se i dan danas koriste, a kuća je nekadašnjih udbaša. Prema tome, to što je tamo oduzeto, neko i dan danas to koristi. Znači, postoje spiskovi, ja vam garantujem, postoje spiskovi ljudi koji su, pa ne samo to, ja sam slušao priče i ova kuća ovde, preko puta Bambi, ovo što je bila, to mi je pokojni Litrić. Pokojni Litrić mi je pričao, postoji bunar gde su odsecane ruke ljudima, prsti, uši, koji su mučeni u podrumu te kuće. I cele noći se čujaju jauci za pomaganja i sve ostalo, i ujutru sve utihne, osvane dan, ništa se više ne čuje. Ubijeno, zaklano, nema ga, otišlo. Tu u tom dvorištu postoji bunar, pun odsečenih ruku, kažem, prstiju, uši i sve ostalo. Prema tome, ne može neke stvari da se ni zaborave, ni... Ja sam molio gospodina da mi on odgovori, a vama da kažem. Ćerka Stankovića Slavuja, Ljubica Andrejević, moja snaja, svetski slikar, izlagala je ovde u Leskovcu u domu JNA početkom 70-ih. Njena ćerka, Dušica Nemode, atomski fizičar, i danas živi u Beogradu i ja posjedujem fotografije toga Slavuja i ti su ljudi dolazili kod mene. Prema tome, ostavite vi te priče da li je ko mučen i ovo. A šta mislite, da li je mučen stari Slavoj? Ne. Nije mučen? Nije. On je, znate koje bogatstvo on ima u Beogradu? Slušajte, Nemojte da pričam. stare Slavoj, ja ću da vam donesem i fotografije, Ne, sve ja sam za dokazati. Za sledeće predavanje ja ću vam dokazati. Crno na belo, postoje dokumenta. Važi. Nama nije cilj ni u jednom slučaju da popudimo duhove prošlosti. A zašto Niti ne? nam je cilj da ulazimo u sukob sa ljudima koji su naši savremenici, komšije, prijatelji, rođaci. Protokom vremena, kao što sam kazao, otvaraju se arhive. Svidelo se nekome ili ne, izneti podaci na ovom naučnom, ajde tako slobodno mogu da ga naslovim, skupu, su naučno obrazloženi i potkrepljeni najnovijim dokazima. Ako smo nešto rekli kao naučni radnici, iza toga, kao naučni radnici, možemo da vam navedemo i izvore. Ako smo naveli izvore, to znači da vaša tvrdnja i vaše shvatanje nekadašnjih događaja, kao i mnogi u ovom gradu, nažalost, novim saznanjima se dovode pod znak pitanja. I nije ovde svima nama cilj da govorimo o stradalim ljudima, pronalazeći sada u prisutnima krivca ili one koji su podbunjivali. Nama je cilj da spomenemo sve žrtve ovog grada, ma one bile s ove ili one strane, govoreći o činjenici da je reč, ako ništa drugo, o pripadnicima istog naroda, srpskog, i našim sugrađanima. Ta priča i način organizovanja ovakvog događaja, koga realno želimo da prikažemo ovde pod činjenicom iznošenja naučnih dokaza za koje imamo argumente i činjenice, neće se svideti ne samo vam, neće se sviđati i svideti mnogima koji su sam svoj život živjeli u jednoj drugoj priči. Učili drugu školu, učili u školi istoriju koja protokom vremena očigledno se debelo nalazi pod znakom.
Cilj naših predavanja je da što realnije sagledamo činjenice, da nevinim žrtvama nađemo spokoj, da spomenemo. I ono što uistinu žalim je činjenica da su oni koji su danas našli sebe za slikanje pred spomenikom na kome ni krsta nema, nisu našli za shodno da budu u 8 sati i 30 minuta u gradskoj crkvi na pomenu žrtvama. Postavlja se realno pitanje, ako ste uistinu žalili za njima i ako ste želeli da ih pomenete, to, narode srpski, radi se u crkvi. A ako ste imali nameru da se slikate, to ste dobro uradili ispred spomenika sa svim leskovačkim medijima koji su imali priliku ili po nalogu ili po želji da budu tamo gde su bili. Kao što vidite, ovom skupu nije prisustvovao ni jedan leskovački medij. Imajući sve to u vidu, ja se iskreno nadam da će ovaj skup i naredni samo doprineti pomirenju i iznošenjem činjenica, jer ti duhovi o kojima otac priča, koji i dan danas zavijaju, a zavijaju u svesti tih ljudi koji su ili činili zločine ili slušali o njima, moraju da se sahrane na pravi način. Kad kažem sahrane, u prevodu za one koje ne znaju, sahraniti znači sačuvati. Trebamo da sačuvamo sve naše srpske duše i da stvorimo dovoljno prostora da našim dušama nađemo spokoj, a našoj deci omogućimo da imaju što realniju sliku života, jer suludo je da generacije u ovoj zemlji žive u laži. Evo, ja ću pokušati kratko da također se govori na jednom važnom pitanju o građanskom računu. S formalno-pravne strane i sa legitimističke strane vojska, na čijem je čelu bio general, a u početku pukovnik Dragoljub Draža Mihajlović, bila je legalna vojska legalno priznate izbežničke vlade u Londonu. Njegov glavni rival bio je Josip Broz Tito, koji imao funkciju generalnog sekretara Komunističke partije Jugoslavije, dakle to je bila jedna partijska vojska. U samoj svojoj biografiji taj vođa te partijske vojske zabeležio je 15 datuma kad je bio rođen i 16 datuma kad je došao na čelo Komunističke partije Jugoslavije. To je bio čovjek kome do danas dana niko nije utvrdio ni poreklo, ni broj zakonitih i nezakonitih supruga, ni broj zakonite i nezakonite dece, i čovjek kome niko do danas nije pobrojao broj lažnih imena. Ako me pitate konkretno za građanski rat, građanski rat je u Srbiji po svim naučnim i egzaktnim normama počeo 7. jula u Beloj crkvi. Strana partijske vojske, koja je 70 godina pisala lažnu istoriju, navela je taj datum kao početak ustanka protiv okupatora. Ako nama vrana mozak nije izbila i ne treba nam nikakva učenost, ustanak protiv okupatora znači ustati protiv Nemca. Koga su u Beloj crkvi ubili pustopašni Žikica Jovanović zvani Španac i njegova grupa. Ubili su, braćo i sestre, 2 Srbina, čuvara javnog reda i mira. Pazite, ne pripadnike oružanih snaga,
nego najobičnije žandarme koje i danas imamo i koji čuvaju javni red i mira, da naša nesreća bude veća. Jedan od njih se zvao Bogdan Lončar i bio je izbjeglica iz Like koja je pobegla od ustaškog noža i kamena da bi našao smrt kao izbjeglica u Srbiji od jednog pripadnika Komunističke partije Jugoslavije koji je na vašaru za Ivanjdan, jer pazite opet kad datume biraju, kad su vašari, kad je velika okupljanja, ubio ta dva žandarma. Šta ovu moju tezu potvrđuje? Potvrđuje između ostalog nemački izveštaj, u kome se kaže da je to lokalni incident i da oni kao okupatorska vlast sa tim događajem nemaju ništa i da u tom pogledu neće preduzimati istražne radnje. Dakle, jednom rečju, 7. jula u Srbiji Josip Broz Tito, dakle, neutvrđenog identiteta i svega drugog što sam pričao, ali utvrđenog nečeg drugog. To je najveći antisrpski projekat koji se pojavio u 20. veku, koji je 914. godine obučen u uniformu austro-ugarskog Zugsführera. Počinio u 42. vražjoj diviziji, a za to postoje dokumenti crno na belo, sa svojom čuvenom domobranskom divizijom najveća zverstva po Mačvi i Podrinju. Taj isti antisrpski projekat koji je tada napadao Srbiju u Prvom svjetskom ratu da bi je okupirao, došao je 1941. godine da bi je navodno oslobađao. A evo kako je počeo da je oslobađa u Srbiji, u Beloj crkvi, 7. jula na Ivanjdan 1941. godine. Ja, da, pitanje koje se odnose na mene. Gde se nalazio Fitzroy McLean 6. septembra 1944. Iskreno da kažem, nemam pojma. Bilo bi malo čudno da znam, nisam se time bavio, ali logično koliko je bilo na prostoru Jugoslavije da je moglo biti u jednom štabu za Srbiju. To je najzanimljivije mesto, što je sasvim logično, kažem, to je pretpostavka, time se nisam bavio. Da li je neko od pripadnika Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije ili njenih saveznika mogo da posmatra bombarderskih Hisara, to... Ne, nego iz njegovog štaba. Sve jedno, oni su saveznici. Da li je, znači, iz štaba, odnosno saveznika, od Suklopa, tu od tog nema govore, jer oni nisu mogli da pronađu. To nisu mogli da rade. Da li ste, izvinjavam se što ovako komuniciramo, ali molim da li ste pročitali knjigu Bojovna planina pukovnika Dikina? Uzmite, pročitat ćete tačno šta se dešavalo 6. septembra 1944. Tačno šta se dešavalo iz memorske građe je vrlo diskutabilno. Vodimo račun da svako tu sebe opravdava. Ja kažem, razumem pitanje i razumem sve, ali mora sve te stvari moraju se uzimati sa velikim skepticizmom. Jer znate kako? Jedini memoari koji se tiču Drugog svjetskog rata, a koje zaista možete uzimati sa najvećom dozom ispravnosti, su takozvani memoari Winstona Churchilla. Zašto? Zato što ih nije pisao on. Čitav kolegijum kembridžkih historičara u 6 onih knjiga i tako dalje, na čelu sa profesorom koji se isto prezivao Dikin, sticam okolnosti, i da se praktično sve raspravlja sa vojno-strategijske strane na osnovu dokumenta. Kad su memoari u pitanju, ne kažem za to, jer zato sam i rekao, zaista ono što ne znam, nisam se bavio specijalno time, neću da ulazim u to, ali to je jedno upozorenje svima nama da ne možemo da uzmemo jednu knjigu, da to odnosi se na sve, na bilo šta i za bilo koju zastupajuću stranu, za bilo koje mišljenje, i da tvrdimo da znamo sve. Nažalost, sve te knjige koje dolaze do našeg običnog čoveka su uglavnom publicistika. Vodite računa, da li su to naučna dela? Na šta se pozivaju, koje dokumente koriste. Što se tiče onog dela, uveću malo deo tvog pitanja, u vezi sa time šta se događalo nakon 11. oktobra 1944. Ja sam
provodeći svoje istraživanje u arhivu Jugoslavije, dakle direktno na dokumentima, našao na nekih 8834, čini mi se, ako se ne varam, to sam radio pre 10 godina, takozvanih narodnih izdelaka. Osnovni cilj toga što se događalo, ne samo u Leskovcu nakon 11. oktobra, već uopšte na prostoru budućeg DFJ, FNRJ, SFRJ, SRJ, SCG i tako dalje, više čovjek kod nas je da se ne makne za 80 godina, živi u 8 država. Dakle, mislim, to je jedna naša stvarnost koja govori jasno, ovo sam namerno rekao, da se vidi kakvom sistemu mi u suštini živimo, da su stvari vrlo promenljive, vrlo nepostojane. I otud i te konfuzije. Dakle, to je jedan veliki problem. Osnovni cilj svega toga, a uzet ću za primjer jednu leskovačku porodicu, jeste bilo promjena sistema i oduzimanje. Mi imamo slučaj braće Vranjić, dakle nešto što je meni prošlo kroz ruke na osnovu ličnog dokumenta iz maršalata sa potpisom Josipa Broza Tita i tako dalje, molbe njihove majke, koji su prvo kao ratni zločinci osuđeni na smrt streljanja. Dakle, treba ih ubiti. Da bi nakon njene žalbe molba bila, odnosno uvažavanje molbe, presuda bila preinačena na 3 godine zatvora i čini mi se 5 ili 6 godina gubitka građanskog prava i tako dalje. Da se ovako razmislimo najnormalnije, sve. Da li je moguće, ko neko bio ratni zločinac i osuđen na smrt, da mu vi preinačite na 3 godine zatvora? Nema šanse. Možda mu smanjite, možda na došli, možda budete super u tom trenutku, mu kažete 25, 20, 15 godina, ali na 3 godine. Tu se vidi da nije to suština. Suština je bila sledeća. Proglasiti ljude narodnim neprijateljima, izdajnicima i oduzeti su imovinu. Na taj način je jednostavno izvršen jedan prebačaj u stvaranje prvo državne, a kasnije društvene svojine. Ono što je pogubno bilo po Srbiji, što ćemo svi mi da platimo na ovaj ili na onaj način, to je da je 80% imovine Narodne Republike Srbije, dakle koristim termin iz 1945. godine, nastalo konfiskacijom, eksproprijacijom, nacionalizacijom. Dakle, to je suština tog problema. Koliko ljudi je stradalo? Neću da koristim, imam naravno dokumenta o izvesnim ljudima, čak i o predsjedniku prednosne crkvene opštine, Nikoli Stojilkoviću i tako dalje. Definitivno ubijen, dakle, ne možemo reći nije. Čovjek u ratu ništa nije radio, apsolutno, nema nijednog dokaza protiv njega. Onda imamo i one čuvene plakate po gradu, ja ne znam da li je naš muzej uspio da sačuva jedan, mislim da jeste, ali ima pobrojenih u politici, naše reči o 25 streljenih, dakle, bilo je tih događaja. Ono što sam shvatio kao pitanje, to je da li se preteruje možda u tim stvarima. Mi smo skloni svi tome. To je isto ono što sam govorio i o žrtvama u bombardovanju. Jednostavno, prvo, naš mentalitet je takav da nam je sve malo. Ali nije samo naš mentalitet takav. Vi kad čitate još Herodot u Antici, pa vidite da je 5 miliona Persijanaca krenulo na Grčku. A Rusi, pošto su precizni, kažu da su išli u koloni po 4. Prvi Persijanac koji bi stupio na flag Gruške, 2500 km iza njega bi onaj tek krenuo iz Suza, odakle su pošli iz persijske predstavnice u to vreme. Što će reći, nemoguće. To je isto kao za Kosovo. Da je ono 3-1. Čuveno, zašto? 3 je sveti broj, razume se zašto narodna tradicija to koristi. Ali ljudi to prihvataju. To je naš problem. I onda vidite u jednom, po neke detalje kaže da ako su 100.000 Srba, 300.000 Turaka, da su Turci imali armiju 300.000 ljudi, oni bi izbrisali cijelu Evropu bez problema. Zašto? Jer mi sve gledamo današnjim očima i očima jednog vremena. Ne vodimo računa da je tad bilo 400 miliona ljudi na planeti, a sada 7 milijardi. I onda sve to dodemo. Zato sam ja i rekao, 1000 ljudi je jedna krajnja realna cifra ispod koje ne možemo da idemo. Zar je to malo? Ali sa tim, u ovim stvarima mora se prekinuti. Jednostavno, znamo gde smo, znamo šta smo, i na kraju bi možda citirao čak i čoveka koji je bio predsjednik države koja nas je bombardovala i 44. i 99. ali sa Teodorom Rooseveltom, ne ovim mlađim. A to je, i mislim da se dobro odnosi na ovu našu polemiku večeras, onaj narod koji ne nauči svoju istoriju, osuđen je na to da je ponavlja. I to je ono što moramo da shvatimo. Moramo da shvatimo, a Srbin dok je 105. put ne udari glavom u zid, nema veze, jer mi je on pretko na 104 udari. Samo u odgovoru koji ste tražili, uz napomenu da ćemo organizovati, nadam se, takođe ovako priličan skup, dati o vama odgovor na pitanje koje ste mi postavili. Analizi se ovde na koristama knjige magistra Radovana Kalovića pod rekordnim pogledom istorije.
piše onaj ko kontroliše prošlost, kontroliše i budućnost. Ko kontroliše simbole jednog društva, taj kontroliše njegovu sudbinu. Reči Đorđa Orwella. Mislim da sam odgovorio. Zahvaljujem svima na razumevanju i nadam se da ćemo se okupljati što češće i sad na novu